Zan phai piu pathin thang an men lang tula kadam mo thim le rebuttal jong ki bolman pon chule so pi pau hin azan zanin video an sim tan ipiang ai to tam elo le business wall record a bol gyo gmf de dem na hi record a bol gyo tam minute som li ma sa chun tu zan ma hang khat evangelist ni talk show sanga chu video khat an display kit in hi jong chu hung ki ven tin yo phale hung ki hil chin nan tin thu tam ta ki se video thum lang kan se mai tani chima sanga he chima sang kan hil chin ho zo si khat cha yong re mention kit pon na ji chu hi chu hoi tan ngai le chun hi cha chu hoi ta ki se tan thila hin gospel ki pana thu pa hong phone ei pon thila chu thil phalo bowling a hong hin hi chi thil phalo bowling pa chu ki ma pathen thanei na achunga gmfdi jo aki phong he hi chu ka sei pe ta nei wa tu chan ge hin thila in gospel a setting gospel a sei dan sei kinin ipila tu zan jong hi aman jong tu chung video an sim na hi satan a characteristic thamkat an sei hin hi chi ngayo tin video ingai masangawa thamkat kan sei nom chu ke jong hi thila lep la eti hin ewanga ka video masang huwa ka thu sei chu hoi ta ngai le ai chi a conclusion ei tai aji chu aman jong a sein thila gospel sei thei poi ai da chu kin hoi ta ka sei hin he chi ko bru le shiva hi 2023 december a pasa cho hung ta poi chole tu a thila lagaw bu na ball sin kaw na ball ho kimana kisugi memo khon thu pona ball po ve hi chu an heote aje chu avel vela thilan thu pona bol thilan thu pon hi chu ki chai tai chi thu chu na hi chi thila te ni ei ho thading mandinga ki gong te ni email ma te opathin te ni chu ki mana agal bowling ho zo si chu thugu ho zo a sei do a phone do sa jo gal lai ta hi chu hi chu detail tan ki sei le ti zat he jlai chu aje chu email ma te o lungput chu ei hon imang chawan ma pha lo he hi chu apathen te on ki thopi la hi chu na chil hele mi ja kha jani boi thilo diu he hi chu ichilang chu seda taute ei wanga I het diu kha chu pathenin alopina le ngai lut na o hi cha chu hing da chaun email ma te o pathin chu an ma hi a khot a kenga kan pe an so ma hi la hi lagawa hi as a spiritual prisoner of war kitile bang khan a chung ki ko ei boe chule amani chu bona akisu amani chu kisugi me he zo wa chu amani ki sol do eta he zo wa ko na thu phong chu lagaw thing he hichi an heote ayo pha jong le ayo ka se da chu kan ti chu hichi lai tai ka se yo da ji chu lagaw gi lo thu phon chu ki chai tai abi ipi hele a video hi pan taw ten ngai taw te le in viewer ha din jong hi win hai te ke chai ni su ke du pathian thu in dop sang ki du hi law ka sa hi lai tai ni mo han lang krista chu dop sang ni man lang diabol to say ho chu phan man lang bible to say pathian to chu dop sang in ta hen election tu ni hin itu say iki pat wa pa na hi pathian lung sung ko do hana thu ta he thim na ai pi na divin pan lai ti ve ti su ilung ko dong ti ve ti su ka taw na hi ai le chana ki ti hi hon na thu pa phom dia pathina man cha siam ji hen ki dong ti ben ai la chi I don but masang ben hichi lai ta he ka se video masanga yong chu kan hil chi nei tan huilanga bible om lo be hi eps ki go na mi chi lai ta achule a disclaimer and diabol chu chut phanum hen lang pathin chu dop sangin ma ayo phale in sei di he pathin chu itie dop sanga diabol chu itie chut pham athu sei hi aman no sei jin devil is a deceiver, he's an accuser, he's the king of lies at the end na kui ham accuse ball kui ham deceiver kui ham deceive ball hi a video in head he tu chung hi masa to ki dip la ma hi ki thol mang ki go in tu chung hi ki dip na wa to pontin ele tu a hi ama ta na sei tai diabol indi ka iti a gospel sei kham a sei khalo chu huilanga ko na satan in gospel sei dinga iti a sei jing ke ham satan gospel sei thi ti dan ham Satan is the main villain. A gospel hi ama do hat pin he. A gospel hi mi pi alhun lo dinga Satan pan la pin chun ibdinga gospel sei dham. Hilai ta chu he point. Ai dia lai chi gospel thu pathin ngai lu na thu hi lagaw thinga kon he giti I ti hui lai ta hin he thailo ham. A thila lagaw phalo Satan chu December 2023 a chu ki solmanga hai cha ko na cha hung ta poi. Hi chu hui langa na ki koi jem izat ve ki sei ditam. Abul langa chu kana sei tan. Aban ga ngai ki no te le
het chin ma sai timin aban ta la patinin hi chi thila pu chu hu hing na thu phung ning salvific truth reveal dinga aman cha si mo na ti ne ba di wa oh Pathenin thila hi salvific truth revealer adinga aman cha ji hinam. Instrument of salvific truth revealer he satan jong. Hi chi instrument a hi lawai le pagai Jesu Christa na lopi na chu piana phonong ana dammo ho thila ana no do chula hi chu azo thu ta. Hui langam tai so choi ele pagai Jesu bo la pagai Jesu Christa mina sei ju hon jong thila na no do chula. Ele hi su bo chu hi lawa Old Testament ayong leng sol chunga thila hong ki so Leng David in semjang to thoa chi thagao phlo chu pot ji lo ham pathin lo pi na Leng David a ko na ki phong long achule pagai Jesu Christian jong thilan no do chula hi cho chu zo thu ta a salvific truth hi cho ko na chu instrument of salvific truth revealer chula a salvation chu chi thilo ko na chu ki glorification chu thilo ko na ki phong chula hui lai ta in he thilo ham a thila chun salvific truth ong phone ei pon en wa instrument is part of it, part of the whole process. Hi chu an he themin hin vel sai kit leng nang buina hi so pipa December 2023 achi ki chai hi tai hi cha ko na cho hi lagao ki lo ten hi ki phong ta poi tu a ki phong hi Bible a jong hi Saul chunga Paul chunga ki phong chula Damascus khopi a jona van hwa o a ko chula ele tu a jong hi ti chun pathinin bol thei ponte hi slai pe na chuna sei ju khongla jo pathinin chi bol te an ki ti lo pi koi ma san sei lo pi au mai le Bible a record di ta cho anum lo eva pathina phat to ana to chula I ho chunga nga to mom alo pi na I ngai lu na phone na dinga hi thei mom pon te na ti da nam hui lai ko na kila mi cho si information cho chule thila ho hin ipdinga gospel nong sei pi da mo hui a ko na nan kila jam Bible kalwal na ti nang zo hin Bible kalwal nan pa na hi agmf dia ho nan ngo ji hi kadat ma cho hula ko na thilan gospel a sei Bible na za kha hela hi thilan gospel hong sei dinga na se ham lagao thing na sei di chula gospel cho lagao thing na to chula salvific truth revelation cho thila ho hung ki mi asu eng ji wa si ho gam ka ho ippiam mi an eng bol jo am ho chu ki mana hilai ki eng bola am ho chun ngai da ma ki thumwa hi chong chu evangelist ten in kenin ka bol ha ti khalo bi pathin mina pa kai su Christa mina ki bol cho na pathin o ha de na pathin o lau pi ava e ti chula hi chu azo wa seong hi chu azo he na ti le nang zo an pathin na ta san to lo pi la nge aban ga achal ki no te le la ki ti hi Satan thila ki ti hi pathin sim hilowa Lucifer ama chama in ki sim do oh chu ki chin ta imu do kha chu hi ya kimma ya chu pathinin vantil cham kim sela sim hi in awai pen la pa pen dinga cham kim sel no la be ya sim yong le hi chin no la be chun ama chama thila ki sim do oh chu ama se acha satanin thila ki sim pathini na het pi ro thila sim chu huya ko na nan kila do ki de tamo Bible ala satanin thila ki sim ti om pon ele pathinin hiji thilo cho het kha lo ding din monan nan sei do ki ta hila huya na kila ji hami chi information hoye ai ta hin nang hin Bible palanga ko na thil na la ai ta hi gmf dai zo hinan ngo ji dan cho na Bible to ki to lo pia Bible a chu ama se pina chu ku yenum he ki ta thil jo chi sim ma sanga he pathin long ele pathina ko na thil jo sim ma le satanin ku sim lo kuin sim jong le pathinin ama hin monitor a bol na no ya cho o ma le a het loading ana na sa ham itina gel mo ha mi chi satanin thilan sim jing ding cho fallen satan bo hi fallen angel nei sa ham 1/3 of the legion ki ti long ei pawa hi simai le alang khana ki yong ei pawa ka ha confident be se lo jin na ki ma thamat ka confusion English in ga simple po te ki King James version a chen hi tene ki sune Isaiah 45:7-9 I form the light and create darkness I make peace and create evil I the Lord do all these things 8 na chen drop down ye heavens from above and let the skies pour down righteousness let the earth open and let them bring forth salvation and let righteousness spring up together I the Lord have created it woe unto him who striveth with his maker let the potsherd strive with the potsherds of the earth shall the clay say to him that fashioned it what makest thou or thy work he had no hands akona hin hang pia hi potter and ly le bel me thim khachun thilkhat asimai le hi cha sim sa chun asim pa chu a question ding ham ti na tu hi ivet vet nai le
patinin hichi bol thei ponte hichi bot patinin itia bol ham hichi na question na hi kai het thailo he ipila bible chang dang kha jong ga be ki Colossians bung khat som langa pat som ni jan bung sao thi me ama chu mu thailo pathin lima umahin thil sim zo sil a peng ma sape na hi aje chu ama a chu thil zo si ki si ma hi van chunga leise chunga thil mu theile mu mo lal to na hi hen loi ne na gam hi jong le pi put na hi hen tha hat thu nei na hi jong le thil zo si ama chule ama dinga ki si ma hi chule ama thil zo si masanga ana jing sa pe na hi chule ama chu thil zo si so hi ama chu thil zo si so hi ama chu ta sa hi chu hobung lu changa hi ama chu abula hin imalam zo sia chungnung pin a hi na dinga athi hol ama sa pe na hi ije ham itile ama chu chamkim na tin cheng zinga chule athing pel thisana chu chamna asima ama wanga leya thil zo si le wana thil zo si jong ama to ama ta a su chama so hi pa lunglam ta hi leya ama wanga leya thil zo si le wana thil zo si kiti he ele hi ta banga chu pathin imazo se chunga thune elo le leila wana zo se chunga ama a ko na hunga hi ai le setana ko na thilana ti chu ipi setanin thila an si me ti pathinin a head loading hena ti amelo pathinin thil ho chunga chu tha nei loading hena ti nam hi chu hil chin na kangai chan na aji chu nang na seida na hi thilo hi pathin jurisdiction no elo le pathin administration no ya lo da na seida cho independent body na thila chun achamai ma dei boli pathin chun pura na thu se hoi ivet le nangin I janin pathin min dop sangin hen thila chu chutni min hen na tiwanga thila hi na su let ki wot wal cho na dop sang ki wot wal cho nangin thila na dop sanga a thila do da na ki sei cho a thila dom sa thila do nei pon thila dom sang zo na hi nang zo chu thila ho na hung hi ding he satani chana na dop sang le a pathin zo chu dom sang tong a pathin lo pi na zo na sel mangin ibile gangai ki note EPCI chi thila ki ti ham satan le loi ho chu na EPCI thila ki sa jing nei na EPCI thila ti jing ha first muthi bung li cha ha chang ni chu si ma hi le hagau thing ki chen ta na se ki chu ni nung lam ting le mi kim khat ta sa ko na pul ta sana ko na pul ha din ati he chu bible thu a ko na ki hai koi ho pathin thu hian lama ta san khat ke pom ji ho se na hi na cho loi chu hongom ding hagau mi su lam bai du ha thila thuil tam ta hong lung lu dim hi chu ama si le phe na thi sa ki da mi palem thu zo se ho ko na hong do ding he ti sa emo wa ya chu bible sim nung ri ga chu thu zo se ki ti chu thila he ti na hi chu aku ta le Satan is the father of lies chi la zon bung ja cha som li le li na chu ya chu Satan ki ti ai na a nature zo se na so wa mil hem ni hem le pa ni pun sa ve pa ama adinga thota umlo athu asa yosi achama zo ngan sai pa hi a zo bible in hi to bang zo se zo thila hi ati na thim ta wa okay Zosei pa father of lies father of deceiver hi tabang Zosei pa chu satan he ti na ele first Timothy bung li chang khat chang ni en peu hin hi chu ga veote ipi le hi chi kui ho se ham hi I het na diwana chang nga chan ga simote aji chu so pi pa nang hin na dei lai lai ni ki ko na aban na simlo phat le hin major point na miss ye tai hi chi zo father of lies na ti chi deception bol hi kui ham ga he ote oh simpan taw de le first Timothy bung li chang khat apasan simote a hin lagao thengin kichin ta in asiye ninunung lam le mi kim khat ta sana ko na pulha al hagao ho misu lam vai na doha le thila ho thu hil a hung lung lu ding wa hi a hi we hi chu ama se le pha het na thi sa ki de tabang mi phal hem thu zo sei hwa ko na so ding a hi hi chi mi phal hem thu zo sei hoi kui ham I het de we te o twa he oi tan ngai wo chang thum na chen chen se am ho chun ki chen a kha mui ata san na le thu ta heto hon thangwa puma ane dingo tia pathin thil sim ho chu ne ding azadawe pathin thil sim ho chu ne ding azadawe kuiham ne ding zada he aywa
nang ma man na bible chang hin si me he o hi chu ama si le pha het na thi sa ki dep ta banga mi phalem hon ti ho chu hi chi ne le cha pathin thil sim sa ne le cha za da ho hi we ku ham tua hi ne le cha za da ele nang nei ta long SDA chun EP za da han het chula ita hi lang hina sim lo ta achang thum le achang li da ga sim ki no te chang li le ngai aji chu pathin thil sim zo se chu phaso ke ya hi paiding i ma cha lo hi thangwa puma ki san le aji chu pathin thua kon le tauna a ki su thenga hi pathin thil sim he gi ti artificial gi ti mi him thil sim ho teka khana zule sai lo wai le teka khana pathin chun he chi kani chung sa gi pathin chun pa sa dinga sim so hi ta chui ko la a hoya phan a pha cho nangin naga satana artificial anan bola khamna thinan sim chu kui mi mo zo pathin thil sim na su bo ta chula ele his da banga chu sa hen na ipi hen le ne hi chin chu ho chu ne hi win ti ho chu he mi phalem gi ti so hung ki gelo so bi hi sa hi ku ham mi phalem mi nang nei ta lo ham ele o cha hi chi satan thil bol he na ti ti ami nal het ki go na satan zo na dap sang na hung aban ban le hung de he ga ngai be ote khat ni repeat ki ni pathin Lucifer chu vantil cham kim pen na pathin lal to le pathin dan thu bang be le Jesu Christan mi ban chat na vana til sim lo sam vai hom den an sim o su khoi ta sa ni leong le chu pathin noi chana na tim hu bible hu lai ta na mu ham he chi sa pawn hin sing den ei pawa hi thambat a ki chi hin na Ezekiel bung som ni le ge chang som le libo hin siminge you were anointed as a guardian cherub for so I ordained you you were on the holy mount of God you walked among the fiery stones you were anointed as a guardian cherub kiti he cherub ho chu ipiam hi he no na am ho chu pathina hi powe I het diu khat chu van ti la hi we cherub ho chu ana to ipiam Britannica editor Sonita Hasun Ohena cherub in Jewish, Christian and Islamic literature a celestial winged being with human, animal or bird-like characteristic who functions as a throne bearer of the deity derived from the ancient Middle Eastern mythology and iconography. These celestial beings serve important liturgical and intercessory functions in the hierarchy of angels. The term most likely derives from Akkadian karibu or karibu from the verb karabu meaning to pray or to bless. Here's a cherub hai general meaning I have an na ele cherub ai ho biblical meaning apa hitin agisun kine cherubim cherubs are angelic beings involved in the worship and praise of God. The cherubim are first mentioned in the Bible in Genesis 3:24. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword, flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Prior to his rebellion, Satan was a cherub kiti. Ezekiel 28:12-15 nacho Satan was a cherub, identified as a cherub kiti. The tabernacle and temple along with their article contained many representation of cherub. Exodus sayang ban cherub chu iti dana pathin noi chana thedinga na sei ham hulanga ko nan kila khit tam chu bible lo khat na sei khit talong ele hita chu pathin noi chana haya ele nang ma na ki conflict he ho chi case he poe Revelation 12:7-9 langa chu ve nai le God's judgment hung di chona God's judgment carried out by Archangel Michael pathin to ki bangai he le Michael in azo mong di nam ga gelin nangin jong ne heading khat cho Michael van di lai boy so to le hin hichi chun pathin to ki bang khat chu itia sa dam nang man gelin pathin to ki bang lo he satan chun na dom sang wa le satan na dop sang a hi GMFDI satan howa nang wa satan hiti dop sang ki thi a GMFDI a satan thil ho ki eng bol na mun chu naga chu pha ki go na satan itiam reverse psychology satan naga dop sa nang zo hiti lo na ham ka ti zo athila ki su gim na mun chu nangin na sei si na athila ki su gim na mun chu nangin thila ho na tia anang zo in gu thim satan na hiti dop so Bible in pathin pagai su Christian satan ong no do chula athu anung chula simnom peno cha hi le Revelation bung sonani chang segi apat simautin chang ko chan chuin van a gala ki sat ta na hi Michael le avantil ho cheng sin dragon chu asat ta win hi Michael le avantil hechun dragon le asol cha ho jong chu asat thu tawe a hi wangin a zo ta powe chu jong le wana am homun akimu kit ta pon hi chuin dragon le lin chu gului diabol le satan kiti
van noi pum pi hem hla a chu ama chu leya len hla in om ta na hi len ha in om ta na hi chule aso cha ho jong chu ama to le ha than om ta ve van til khat pathinin so cha dinga asim khat chun pathin to ki bang khat chu leya an sol an le ha ding chu hi thei mong di na bible la dan jonga di bon bible kalwala hi source na tam nei wal ja bible la lo khat chun nan sei ji za za na sei hi tu ai main point no che huilanga ko na hi chi lucifer elo la hi chi satan chu pathin to ki banga na koi mong ham ngai ki tau te le Page 2. Ani na, chua chung ni som li sung, chua chung ni som li sung satan hep patep in omin gam sa hang la omin chin van til hom. Ang zong le vina hieti. Imu ta wa, try mo na Jesus Christa gam pikwa hep patep mampe achu. okay hilai hi chi hi itin ala ham ka hepon na theology na jila chu ipi mong na jilham pakai jesu christa chu ta sa hung chu i het diu khat chu pathin hi ewanga ta sa hung ta sa hi eden hona chu chi ta sa chu chon sit na na ha chu ai tia hi christianity a hi normally a hi we are born as a sinner ki ti chu hi chi chon sit na ta sa hung ja chu chi ta sa chu hung ki hem chu ta sa chu hi chi desire ho LY le ta sa ko na hep na thei ngai cha ho lung ngai chai cho chung ki gil kil dang cha LY le wealth fame hi cho chu ta sa thu ta chu la hi chi ta sa cho hung hep cho satan in chu le ipa kai jesu christa chu alang khan apathin hi na nom le satan hem ngam hi beta hi di chun e wanga aman mi hem hol a ngai lut na ton so na thiding idei adei lo zia i thidiu hi adei lo zia aman mi hem bang nga mi hem tho gim ho zo si all of these human qualities na desire elole flesh desire of the flesh ho si jong chu chu oi cho si a tho cho hi che tho na chu satan in chan sa laung lep chu me hi chu idi da na chu satan al he me na ti ham ele hi chu na sei dai le aki chai na yong chu sei to ngoi tai chu bo se chu i ti bo se chu na se na chai satan in ong lep la da na se yong Matthew le Luke achun vetang Matthew bung li chang som Luke ayong chi chuma ma chu ki se na Matthew bung li chang som ma chen ti chu ta in jesu na za a chimang in satan ize inam iti le hitina ki suni pakai na pathen chu chi bai bo in lang ama jeng bo hovin akiti ati pakai na pathen satan dinga ngo pathen ta chu la ne thelo dan ham ta sa chong hep cho fleshly desire chong hep chu me sa chong ping cho pathen yong chu ei ho mi him ho bang banga hong ping chu me ai chu satan in pathin al he me na tin hilaya yong hi satan jesu chu jesu me na hung ding na ka asai kinin bhui langa ko na nan kilui to dang nei he video ma sa chu nana ngai ai le nang hin obsession khan na obsession ei bu na obsession ja hi bible na la yong na la thei talo na theology sim jong ka na talo bi chula tu ai thila ho nong ki so di ta hi me athila chu na dop sang ta na dop sang ta hi la Athila a Satan chu he was an angel, a fallen angel ki the angel ho chu each and in ele cherub they were supposed to worship God, indulge in worship, praise and worship. Ei wanga hi chi Satan chun ama ki worship hung ki wa choi nom chala hila hi chi ta chu hung hi long hi chi ana tong ding khana ki koi pa chun tong talawa ana tong pa cho porter pa yo langa bible ai simwa porter pa an question tabang khat chu ta chula ele tu ayong hi nang na sim pa yong hi isi pathenin hi chi bol thei po khuchi bol thei pon te na ti ji hi ne ding ha gmf de pathen lo pin a ki phong ye hilai thil ki bol jo ji evangelist ni ho mi su dam khu ke nin ka su dam ti kha lo pi pathen pa kai su krista pathenin na su dam he ati wa mi ho ko ma ko pathenin na su dam he ki pawin a thona na mu he ti hi su hen thila chut phada na no ma nangin anoi la ko na thila na dop sang thila chu lien ta na gel pa na chu pathin na ta san theilo ta cho evangelist in pathin na ta san no thila ma cha gel lo ja tu ni deliverance bol theon chula nang na ki dat ma cho deliverance na da bol thelo ki he chu me na bol lum ki he cho ma thila na lit sa wal chula thila na lit sa wal ja chi atmosphere sunga chu no om ja chu na believe elo le na trust hi elo wai le na ta san na hi hi level chu ma chu khang to zo lo chu me hi chu ki he to nang bui na bu zo na ta san chu deliverance a chu a khan to lo ja chu nang deliverance bol hona ga sei sit ki pura counter clock ana chi ta cho na pung hi
ban ga ngai ki taw te le loi ho chu til ki dang a bol ji ve ti chu ya chu pathian thu ni pi sem ki focus lo wa til ki dang bo si a na la gao hin ku na pati pu nai le hi chi pa nu ri na hi yeng de chu na chi thiu ngai ali na pi se ki na a ye chu cha hi na se dan hi satan bowin thil ki danga bola pathian pa kai ji sun thil ki danga bol lo se ji hon dang thil ki danga bol lo a thil ki dang bol pa chun a destination a LOI le a final result chu ipm hi chu he go tongo pa kai ji su christian thil ki danga na bola chu mi ho zo sin ji pathina ko ne ti chu la ele se ji hon thil ki danga bola pa kai su christian mina a bol ja chu pa kai su christian am ho dinga hung thi pa chu an ta san pano chu la GMFD a thil ki dang ki bol jong pa kai su christian a lo pi na dinga ki bol chu la eventualist ni amani ki lo pi sa ong ipina sei na ham satan ki lo pi sa ham nangin thil ki dang hin bol satan na lo pi sa ju ki he so tu ana thu sei da na ki he so satan na dop sang dan hi satan a ko na thil pi nong chan dinga ki lom ta so tu ana thu sei he pathin ki lo pi sa chu hui langa ko na satan chu nan je lu ji ham ga ti cho ele bible a khu thil ki dang hi ki bol hi mong lo dan ham salvific truth dinga chu deliverance see the most important cho miracle is the most important cho ai ji mi lung an hei chu ji chun masangau kana seitan kol le vai ho la hu pathin tu ga sei le chun mol nan ne di cho adam mo khat thila vo pi phem khat go ga sudamin lang ka pathin na sudame ka pathin wi chen ge ha he ti le chun na pathin chu i phem an khola an he diu cho ni ta salo le ga chi tang ga chin lang kol ho khat ko ma khon pathin tu ga mo sei pi to tu lai RSS ho le ship se na ho hat lai ta mol nan ne di chu me ei wanga hi chi RSS so adam mo khat medical condition in zo talo lo le a in zo talo hi chi khat chu taw pin lang hong dam bo pol na pathin chu ipem an khol di cho nang pathin chu ipem an ti di chu me hilai bu na yong hi chi cho kui ma chan hilai hin satan in ekdam sa eti lo chu me pathin lo pi na ki phong hi chu he chi he tiam tongo a final result chu kui ko ma chiam me che lo la credit chu kui ko ma chiam a ki su dam hon jok pathin lo pi na amu pathina ma sanga khamna the yelo le thin na hin kho mang lo hon thin na hin khon man lungki khial nan neu chula oi chi aban ngai ki taw te le wa ya chu my accuser is pa sia to tham chu accuse si ni ya chu amanu ji ho jang chu ni accuse ai na yo shu ni accuse ni thila ngo ding ni kawa ngo ding na mi sumdu ngo ding ni ping tha lo ngo ding ni pathi mi ni poi ding mi pathi na tong thi ni poi ima cha ban bol ko bula pathi thu na sei sei ki ho to ma mi ngo mi he si hi chu amo nu ji ho hi be ti lai chu mo wa ya chu lei tu la ho chen tong ki to cha cha ni it is certain par nature hi pat ge san he tu okay he's certain quality he's an accuser he's a liar na ti chu lei to la na ti jmf dia ho na ti na hin tin na ele ichin saying kuyam accusation in bol ma sapin hi hilai gmf dia mu na ho holchin lo bia he chin lo bia kuyam thila ho ti ma sapin hi ga ki kholo te aji chu youtube ayong ho na video om hin na nang in itia pa sa gmf dia nan dem panam ki he hin hi chi pe na chu kui ma chan nang video sim poi kum khat le ake ma sangai tai nan bol na hi accusation nan bol na hi accuser chu thila so ho ai ya liar chu thila so liar ka ti na chu hilai mun hi iphem ipiki bol ham khol chin lo bi an na matan dan na se ai chu zo thu ta chu la het chi lo bul le bal nei lo chu zo thu chu me ele accuser le liar chu thila ho le nang nei ta chu la iti da na chu ichi chu gmf di ho nang ngo na lai ham nang ngo na chu accusation hin na lai cho e bible chang khat ga simo te Matthew bung sege chang khat apa san chang la simpan tau te oi mo anom na lo na dingovin mi oi mo hi un na oi mo bang che a chu oi mo na dingo hi chule nang hon na te bang wa chu nang ho ki te pi ding na hi we nang ma mit a income uma chu ngai to lowa ibola na so pi mit a bo them chu na vet ham Matthew chang li nang sim ki no de chule vetang nang ma mit a income uma na so pi za a namida bo chu neila do sa in tia iti na ti thei ham wo mi phalhem nang ma mina income chu kila do masa in chuting le na so pi mit a bo them chu la do dingin
namu chen ding bo hi kitchen tam accusation lying nanga ko na hong ki panai bo we kui macha in kum khatla ki masang chun sonyo kui ham zonga ki hepon sonyo ep ham zonga ki hepon GMFDI thil ho nan ti masat pin ele kum khat masanga cho kui macha na don bo lo be cho I macha na ki aji cho pathen mi chun ase ding on ki se ta ta ei man patheni ki wa taw nai mana pathen ko ma I wa choi lai sa ma I thang wa cho I chu thu pi pin cho ele hi ta chung chi a to a chu phat so ta hin hong off so I pinong tiam la ki hello na phat so ta hong ko ma tu a la khat le aki tabang hitan te tu hin hi chai nong ki tha pat ki na nong kho che cho tu ki sanang evangelist ten in limsa hi bina thin lai cho I pathin ho I kheu di win limsa hi win ki ti cho e ban na bal be se ta cho tu hapta sunga hi video izat nan sim do ta aki don but lo le la anang azo le na sei pa accusation ball pa deceiving ball pa chula adi tabanga nom ki ta nang hi cho jo satan quality le nang jo satan chu adi zo anom di ta chula kana sei num kana bol num lo eva na zo sei le mi nango na accusation na bole valbe se ai le chim gi sei he ne het chit na dinga video thum ta ki si me hin ne het chit zawang hi china sei se ai le motive chom be na ne ta na stubbornness hi vet na le thil chom be he views mu na ding ham subscription ham elo le sum le pa ep ham khat wang he tu a hi continue a video nan sim dan hi na obsession mo ai ta po he ji na to sat khat o mai ta ye Hisi na to so chu iphiam chu hetango hilai hi thila ho eloi le satan so ho elo le seta thila hi chi muthima ba hi cho chu kisu gim na mun chu nangin na ta thila ho te nan ta zo le na la na ta chu anang zo chu thila supporter nong hi ta chu la hichi aywa chu Matthew chapter 1 le 5 a chu hoi ta ki su na hin na hi ha mi nang go masang chu nang ma ki betongo GMFDI thil ki bol holchin lo bia thilana to na ti ama sapin hi su ta na GMFDI thua bible ko na hilchin na ki nei zo ayong chu na hilchin ho ite na ki sepi kin thuta ite chingthei ta thuta ka sia ka na ho pi na jo nangin ke thilano nei ti kin na achu bible ka pan sa chula el event te ni na to yung business he na ti kin a business he le nangin mi cho el bai khat be wa le chun kiloma anangin la bol kit lawa el wai le ipipin na sei do am la ki hello event ni pa ga jesu mina mi taw pi a mi dama mi ho chun pathin a hin muwa pathin lo pi na achan ole hi chu satan na to he na tikin hui lai ta chu satan nan het lu dam la ki hello bible lo be khat GMFDI a na su na GMFDI na su min si na dinga bible lo khat jesu mina satan na ho he na ga tikin a bible lo pi jesu mina satan ki ho ka lo pi a bible ele thila in gospel a se na tikin zo thung en chang ta cho ele tuana say the devil is the king of accuser, he's the king of liars, he's a king of deception na ti su nang nei ta su la zo le na ngen chang mi ngo na ngen chang ana se ya satan bul pi pen pa nei to lo do ong nge aban ga ve ki no te le nga satan zo ta san nai zo so bi dio I cho chi mu the ro ham ka ti so tu nya hi ye jlai mu na question ko bolo hi ki screenshot in lang na chin khula na su umul pa bible dom le asu umul zo bible dom le pa chun pa de ke chai ni chu ven lang pa de ke cha nang le nang na cha holding ka dei ma ma ji a phai a screenshot kan ta do de hin na hi chi hi video thum ama sanga video thum ka sema cho hoi ta ki hil chi nei te e wa to ai chi question ma man do an ta do ki nai chi ni hil chen te a ho hi hil chen ki no de le bible ab ma sa pen chi chi he bible thu sei zo se la a chu satan in thu ta a sei na ding hoya ki mu em bible thu sei zo si la chuna okay bible ang ho ki sunena nangin pathin khatche hi pathin hi khatche hi nangin no na ta san thilo no ta san ne heaven a ki thing e ti a ki chaw na ki thing e ti hi su zo hi ti tam eloi le pa ga Yesu Krista in thila ke ho pia he chu yai le Matthew bungge chang som ni le ko a chu English in sim tang na New International Version a chu ta ki se what do you want with us son of God they shouted have you come here to torment us before the appointed time he chu azo wa sei dam eloi le mak bung nga chang se gya chu with a shriek he screamed why are you interfering with me Jesus son of the most high God in the name of God I beg you don't torture me ai chu ichong chu thilan azo he chang chu thilan azo wa sei di ta ai le
Luke bungit chang som ni ligit ang chu, when he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and with a loud voice said, "What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God Most High? I beseech thee, torment me not." Tua hi chi Bible chang hung ki pi ho chu azo he na ti lawang ka ta san poi azo he na ti lawang chu henge na question ama sa pen pa he na nang in na zo tai e wanga pa kai su Krista ma sanga ki phong ho chele sei lui ma sa ki phong ho chu hi cho chu ata hi lawang chun na question do hi di to poi a second a chu chi taw te le thilapu chu hoi lai ta a chu pathin in hu hing na thu sei do dia aman cha kha hi nam hi chi ka se hoi lai ta na kiana thilapun hu in na thu sei dinga na sei jing ke ham Thilapua hi poye lagao ting he sol chunga hong ki phong thei sol chu pola an khial dona reason hi chi chunga hong ki phong thei pa a o a min ko pa hi chun pathin chun ichi aman cha mo dinga na gel ham a lo pi na phon na tinga pathin bol thei pon na tin thei mo mo ham nang su ipi nei za pathin ability chu ta chuna question thei ham a question thum na pa chu hi number 2 pa hi nang le nang kingol bol nei boy video thum long ni lang thum long kan na ki hil chin ta vel vel hai china sei hi hil theilo na hi ham elo le na o pan na su ngol ham inge aban pa chu chiu te mi zo pa hi mi lhem pa hi thu ta aum poi ama chu pathin in do pa hi pathin melma van akon kinodo pa hi ama chu thila hi kiti ho hi namu lo ham kamu e he chi satan nang sei ho chu December 2023 am ho to pi pen chu na nammi te that le mandinga na mel mate pan pi dinga ki gongo he na sata ki gongo he a ki go dung zui tan chi le ni thum jong i din lo diu he hung ki sei beta le mel si tai thi diu he sat zal ho a ki go nang jan het lo he mei chang za lo ding stema ban sa li ding ki tiang he e wanga hi che ki go no chu hin su tang chu spiritual warfare na pathin pan a pathino ama choma a mi te lamwai ta ha pa hi chi da pathin lo pi ta chu Old Testament ang ko tam ta vai na mugla kanan ain zor wa Israel te chu mi wandering nation hiu ta cho e cha chu nomadic life aung chu me hi chi chun already stationed already itiha warfare equipped sa itiha a permanent nation kha chu aga ta ding chu possible lo chu me e wanga azo cho Gideon ho thu sim ne chula adang da gal thu sim ne chula patheni na pan pila hi mom lo pia tu chu i pathenun i pan pi hi le hilai ta chu ki sei chu me hi chi te ni chu thu pha sei ngau ki so lo pi an som to ma hilai hi nan to chu i phiam ga ki sei win ta an sola i keng noi wa ngo chu I say ding zo se ki sei chai wa December 2023 a ki le ta chu he chi chu tu chan ya hung ta lo pio tu a thila ho ka ho ki man ho neo neo ta chu hi cho hi mi an su gim jiwa mon mi an su gim phale ki man ji a ki eng bol ya pathin mina hi chi mi pa chu am ho khona ki hu do ji chu hi chi hi hin vel do ta hi ta os video izat ki sim da mi chi hi hil chin na dinga e ele alina chi pinan se kinam le pathen in mi zo pa hi ati chu thuta sei do ding le pathen mi te hu hing na thu phong dia hung dia na sei te na lai ding question 2 3 le 4 hi akibang che hin na he chi ka video lui ho yong vele chun kana hil chin sa e ta ne wanga nang pi mi thu sei mo la loading nang ma thu sei bo na zo thu sei na accusation ball hi chi bo si chun na ki dona a mi thu sei mo la lo ju i tiong na ki hilding e wanga ho hi mi tam ta a he chin lo lai ho mi tam ta na ki pal sa hin na he chi video ko nan mi tam tan ki pal lo na nei jong la pha e he chi thu ho wang hi video thum long ka si mai tan he cho ang hoi ta ka se he a vele nei nan se ping e Satan in ite a gospel a say kham gospel say chu pathin man cha hagau thing pol mi hi di lo ham a gospel chun ipia ko ham salvific truth cho ko chula he chu pathin hagau thing a ko na ki phong di chula salvific truth ki phong ding ke hila gmf dia ya eh pathin a salvific truth reveal na dinga hi Satan aman danin satan na a salvation eloi le glorify hin dinga lopi na phon do na dinga cho leng sol chunga nganu min pol chunga ngomin adang danga ngum hin bible sim le na mu ding hin satan mang thei pon te ti hin e wa he chi satan chun gospel na sei pi pon te gospel na sei pi hi lagau dang he lagau thing he hi chu hen chule
second Corinth bung gop chang som le lia pa sa som lo gup le first Corinth bung som hi chi ten hi ga simote second Corinth bung gop chang som le lia pa som lo gup chan ata san lo ho to ka zon khat po chu hi un chon phat le chon set aki kop na ipiu mam muthim le khowa aki khat na ipiu mam billion le krista aki to na ipiu mam a hi lo le ata san lo ho to ipi chan anei khomem chule pathin in theng le milim ho kilol na ipiu mam ize ina miti le ei ho pathin hing in theng hiuwe chuti chun pathinin zong ati keima am ho la aka chena chule ka wale dinga hi chule keima am ho pathin ka hiding am ho kami te hiding heche bible chuna sima satan le pathin chu aum khom thei point ti adi e na sei chu adi e ei la wangan heading khat chu gmfdi ya hi nangiel da na he thila yong anu taw nga thilan thu hi chu nangiel hi le na hi chu hilai ta chu explain na dinga video ali ne ta hi chi ki simi lagao thing na to chu hen lang lagao gilo na to chu hen lagao gilo chu nang ma man se lagao gilo chu mi su gen te hi cho chu kimana akiman wa ki su eng phan le amon thuan ki phon ji chu la thuan ki phon wa ni eng bol ni su gim hi win tia pati hilai hi domination of God's power cho satan to chun na ling khana om milo chu me nangin satan na le chawa ja satan chu ling ji me de ling khana om dinga na gel ye cho hilo chu la pakai jesu christam na satan chu ki chun pha choi la hi ab bulanga na sei ta chu la satan chu pha no men practically gmfd ai chu ki bol chu me anang satan chu pha no men tian nan sei le satan lien ta nan sei do jel nang ma ki hem ne adi ena sei chu ei wanga gmfdi context nan za ile na za khil de aje jo gmfdi hi satan thua kinunga satan in adei dei pe yo ei bon satan in mian toma elol thila kaun mian toma mian sugim phale amo chi kimana pakai su christam nas ki sugima so cha ho khang lai banga pakai su christian thila hona no do banga pakai su christam mina kino he is so difference we hen lang first Corinth bung som sang som ni la khat nang hon pakai khon le thila khon na don kop thailo dingu a hi pakai an kong le thila an kong na kop thailo dingu a hi aki don kop pon aki kop poi thila chun na sopi na in ko te khat an su boy le pathin min na pana pathin thanei na hi chi thila chunga cho na phon cho hi chu ki don kop hi do ong domination over the spirit of Satan chula hilai ta chu salvific truth na ti chu deliverance hilai ta chu lut ta chula pathin lo pi na ai chi satan chu ki bol ki ma ki sugim chula hulanga ko na thila khon le hi chi gmf de nan kan be ji hi di ji lo cho anang nei bu chu ben nang ma le nang ma ni ki kan be le hin tin na bible kalwala thil tam ta na sei ta za hi chong hi nang ma le nang man i pianan ki si midam enge hi chi hi ki sei yong le na avel vela hi video ki semai ta na eba tu ni zanha chanayang chu evangelist ni talk show chu video i phem khan ai chu tham khat ga ve tin tu ni ha nan video nan so chu ele isu government te na ho hi ni so jinglang le ki ve ta tin hi ta hi nang jong regular ta nan bola ne regular ta na hong ki hil chin de he akidam mo ji a jo phat cha nong ki hil chin no tu ayong hi kalun na lai hin e banga na zo le nal se na accusation hi valbe se ai la tu la jo ka e chi kan se me na e pi la evangelist ni na se na hi ga veo te hi chi nal ka sa mong mong chula tua hi ipinan bolam itile nang hi victim card an hong ki chip cho e chi article tua screenshot hong chu in post na in piece na ka tin na victim card hin na bol hi nal ka sa mong mong cho aji chu kum khat le ake valde tai na nanga he ATM channel yang ko ilu nai le video thumlang nan sim cho kum khale ke ma sanga cho chi GMFDI mun dem na dinga he ele kum khat lung ke a chu kui machani macha selo tu a hi nong wal be se phana hi na comment soyong khoi be dai le 1 week ago 2 week ago hi cho na ami zolenal na se the ho chun na hil wanga ne he thelo ta ja cho comment ho chu tham khat hung wild kha cho tham khat huna hung extreme kha
hi chu na po na tham nang in na kum khat le ke ma sang na bol chu po na lowa gmfdi he chin lowa gmfdi na dema gmfdi na sei sin hi chu I ma cha gel ta lowa tu ami khat le nin gmfdi langa a he chin hon khat le nin thu an sel hi chu na po na gmfdi chu hi chi he pathina ho na hi tin mi ho we hi tin na bol wen ti anang mi ho na chu la na pum he ta lo na pum gel lo ta lo na video ko I vet le ama sang kana sen pung ni lang video na pung khat chu thila no thila logic bay hila thila huilong ako na thila na kila do ham a bible enjong iveta nang jong mi in iti chun I bol hian nang na bol lo masak ngai he na sei ding ai jong le hung khol chin lang hung sein ki ti he nga ngai te ichi na thu sei ho he wa ta ho yin normal la pi ta chang moi ai ya chu thila wei je wa chu thila chu hi ta chu tu se lo le thu pa chu ba sei do na ya chu he thiam de wa he proverb bung som la nga chang som okay proverb bung som na sei ma sang sun akam chang thila na ti na video masaho nan sen video masaho chu ka kingai le chun na kam chang za wang chu nang ma khat to ki face le chun na ki jep to hon di ta bo chu kum khat le ki masanan sen ta chu me hi chu ele nang thil bol nang bol khili chong chu zole nal ngen chang bu chu to ana sem ho chu khol chit lo thu ngen zole nal ngen chang thila he hi chi thei pon te na ti nang lung gel chu bible to na be sa gam tin nan sei do hi chu ki he lo wa tu tu chan gya hi accusation na bol tu chal gya hi zole nal na sei na lai ele satan chu zole nal leng pa hin sat he's the king of deceivers he's the king of liars na leng pa ta chu la anang zole nal ngen changa accusation ngen changa ki chim chu ele tu a hi proverb bung som nga chang som ni le ge na hi ipi ki sayam ama na kan semi ga ngai te ye isim ting ai le mi din mi ju sei iti don but ham ti phatat sana ngai zen alung gilen agelin ai la mi gilo ten wa nga kam sung ma ko nin ting si jing a seyun tu ki sung ha ba sa ve ati cha e chu mi chon adi e mi di le mi gilo mi ti in mi thu sei iti don but ding ham tin phatet chan angai jin evangelist ten in tu chan kya ngai na lai so don but kham na sa lo jana don but lo so thing pen ki sei le ele alungilin agelin a hin la migilo ten wang akam sungwa ko nin thil se jeng a seyun tui ki sung ha aba asa jingove tua tui ki sun ha ba sa he ko ham ka ti zo eti hap ta khat ni se gi ham khat la video izat nan so ta koi ko doctor hegin ki san na doctor hegin ju nang sei pha di tro bi is tham khat yo le sei leng tua na bible chang sim chu di na ki sa mong nam ka ti ita bible sima theologian khat ke ang ma thil bol khil nang ma bol khil ho khat cha ki he lowa mi ngen chang na ve na mi thil bol chu thilana to zo thu nal thu het chi lo ngen changa chi accuse na bol accusation na dim jing na ki sei to chu satan is the king of accusers he's the king of liars nang satan nei ta chu henge doctor hegin thu yong chu sei leng igal ki panwa chu within the next 2-3 days, about 200 to 300 churches burned. Open Door US on a report of more than 200 Christians has been killed. Over 700 churches were burned. Exaggerate, local 700 Open Door US record reported report around 10,000 homes were destroyed and more than 70,000 people became instant refugees. May 2025 marks 2 years since religiously targeted violence broke out in Manipur. Religiously targeted. To recap, what started as a tribal conflict quickly turned into a targeted persecution against Christians, leaving tens of thousands of people with no option but to flee from their homes. Religiously like Christian. Dr. Hagin Chu, a profession doctor medical doctor persecution religious based Christian nang theologian Dr. Hagin chu Dr. Hagin accountability la ding hila kuiham accountability la ding chu ama sapina kati nang nei long anang in tua hina bolding chu nam na ngai lu na mi na ngai lu na ile at least religious gathering na bol thei so hila video na sima mi na dem sanga hi thamkhat SDA ho la be chu ki khom moilang stage protest bolta ngo thamkhat silent protest bolta ngo hi silent protest bolna dinga chu fun elol EPP tam ta ngai lo bi so dharna bolta ngo
ka hui no hi zara ki hal hatai ka Christian ulen now hi zari refugee na tai sympathy hall town World Christian Organization ko ma sympathy hall town hi chu movement lane zo di so ipina bolom nangin imachana bolo Dr. Hagin in Bible based peaceful protesting peaceful protest hi effective dan hina nangin het lo cho India yung hi peaceful protest ako na yung gidal do cho Mahatma Gandhi chu nangin Hindu ti hitang a philosophy cho born up based on the teaching of Christ cho Christian hinom lo piama thing pan ki sela white man religion teaching cho but the teaching of Christianity ati cho ai te Gandhian philosophy ko simulation asa ma ko non violent movement apat ho le non cooperation ti ko born a peaceful protest cho effective dan cho British hoi Mahatma Gandhi ni chi movement ho cho ko ele British ho tu chan ya lai dominate na bol lai di cho hi chi khang la ya chu extremist ong anu mo cho ya British ho ni chi extremist ho chi ma chalo bia cha yo cho him le thal pan ho cho hi chi Mahatma Gandhi ama silent protest ball pa hi cho zo lo chu la silent protest a ha dan ji chu me Mahatma Gandhi sun teachings of Christ anata san cho anang Christian ka hetia nami ngai lu ki sa pathin ki san ta san lawa peaceful protest Dr. Hagin pathin amu ja peaceful protest a effective zia aman decision khat an la chu anang na to ding pen chu aman an to hi chi ki san chu na dem ki mai le ho langa na panham nagal mi langa na panham ipi momong na yam gala ki panapa sa dem na video tilo dang ipyong na sim kham video sim tong o mail hi ho ko ichi kahiti tawe tinlang video sim tang religious persecution na hin tinlang video sim tang o mass movement boltang theologian khat sima religion langa tupi ta ki gela na nam pumpi dinga virus khana na umso anang male nang ki gel tang o kisei se yong le kisei wal che che den ipi le a video kha jong nan se min chu jing le hong ki vekit tan den ipina se ami jong zo le na ngen chang hi kin tin na tu apa sawang hi ta he kadam na le hin hi ta he che na hong ki ho diu he inge tu zan ding hi chen zo phat sa tau te